Sio banyakaine buna Samuel Ondavu omoteni geso kina konyara batabuna gwikira boniga etimu ya Shabana FC ngenda ko livu ya Ligeria National Super League asabana ngenda buna sego soria bwatiri tukulia Jumapili agosoria Gusii derby banyare kwa kwenye bwe timu ya Gusii FC agosoria ra agosoria kwa segeti ya Gusii Stadium egekogera mnabona umupira uyo Shabana egekogera kwa kika kwa kusema ukweli egekogera umupira bagwaka baise ko baba murabari mbaba so gutwara ntemire yonse pi egekora bona gwikira bona ba control umupira inse buya mbabwate chance yo gosoa umupira mone Premier League egento kende egekogera coaches munabona no akora masoesi ga mechi ya era yo mwiso ndotenga mechi ya era yo mwiso igona arora egekora ntu akwana nere gaiga igona amatenga finishing ijarengense bona yekora buna arengega na chichi arenge kuba training ga buna igoroga arenge ku feed negati na rero no akari ku feed negati igondo jenga team ya Shabana asichinga kieji kwikira bona yasike kwangukere mbu yabale bono nchege ndonare gusabanga buna bono umuyamsho itware koba umuyamsho tuno muntu bwanyita mangana sports arabu no umuyamsho ito pale uwanja egora chibese nchiro cha sports chiruri ni maitenga bale uwanja egera babege ntekemo tuanse kokonya abana abaito egera tuba train tuanse kuba irachiti muchinene munabona Shabana mnego train ligaiga iko bantebi ngaigentu kwale kokora chako mupira egera munabona ego so league premier egera twarushia abana aba basororo egera abana baito banyare ko bakorekana nabo egera